modimo ga a dumela maemo a etla ka ra bophelo ba gago o a dumela ka morero o a tseba a tlilo play a role ka ra bophelo ba gago o a tseba a tlilo phetha morero gore a gona ntho eno tlang ka ra bophelo ba motho e sena mogola nna nkebe nna le wena motheletše reno re ge re kopana le maemo ra bea smile ka ra melomo ya rena ra thoma miamela ra tseba re ke leemo ke seemo se swantse gore setle se kgona go isa leemo le lengwe la bophelo motheletše go botse kudu go sepela ka ra maemo o sepela ka revelation goba ka kutullo o tseba gore modimo o dudumeletše ka baka la gone mo ankišang gona batho ba bantši ge re tlela ke maemo a bophelo re a thuthumela lebaka ko re thuša ko nna re ya kaina re bona o kare modimo o re latlhile ga a sana le mogola ka ra bophelo ba rena mara re sa tsebe gore modimo o dumeletše maemo gore a tle order gore a kgone go re iša leemo le le phagamileng la ke re gone ke re nna le wena re ithutse mamtlha le go le gonne re ithute re ge re kopane le maemo a bophelo re smile re tsebe re tše di re iša go botse bolo se re ga bolela gore tla ke le botšeng bukeng ya baroma chapter 8 verse number 28 o re bana bešo o re tše ka moka tše di re iša go botse mara re fela go bao ba ratago ke modimo goba go bao ba ratago modimo ge fela leemo le tla ka ra bophelo o tseba re wena o ye methatong ya gage a o boife ga o roromele wa tseba re aowa ga ditle di nkiša go botse mara fela ba ba roromelang ke ba sa tsebeng seemo sa bana le modimo ge o sa tse gore o eme kae le modimo ge mathata a etla o thoma go roromela ka baka la re ga o tsebe mo bophelo bo go išang gona mara motho ya rata modimo ya emeng ka purpose ya modimo o ema le ge maemo a etla a tseba dilo tše di tletše go nkgola leemo le tletše go nkiša go gongwe seemo se tlile go mphušetša to another level of life mara nna ke re gona ke re motheletše poifo a sekebe ya go ba gona e fela ge poifo le gona o no tsebe gore ga o hloka moya wa modimo ka baka la lentšu la modimo le re modimo a na ga a re fa moya wa poifo go na le moya wa poifo a se moya wa go tšwa go modimo modimo o re file moya o maatla wa lerato o maatla o kgonang gore o re tiše le ge re kopana la maemo le ge leru la bophelo le etla go ba ledimo re kgona go ema re tiša ke moya wa modimo ke se ka letsenelane a se bolelang re tate go lokile motshetši ke nako le rena le wena re lentšu la modimo re kwa rena modimo o re swaretše go tšatši la lekgono se segolo thata motheletše ko nna ke go gopotše gore tše se gona o gona wa phela a se a ba a šwa ke ka baka la lenyelo e lile le bolela le Maria ba le ko lebitleng ba ile go hlala ko morana Jesu a be a bolokile gona ba re ge ba seme ba maketše lebitla le rotšwe le bulegile ba humana setopo sa Jesu se sa le gona ba thoma go roromela ba ipotšiša gore nagane batho bangwe ba tlile bošego ba utswa mmele ola na nagane motlho mongwe go diragalang gare ka re tsebe ka mo motlha ke letšatši la boraro le go fetše go a bolela a fela re ka letšatši la boraro ke tla tsoga ba tšhogile ba tletše ka letšhogo ba gakanegile ba se sa tsebe gore na o tsogile goba o utswitšwe na mara re ko botše modimo a romela hlatse ka morongwa o morena a morena ga a fitlha go bona o ba botšiša ke photšišo ka ete fela o re lenyakang ba phelang go ba šwele Jesu Kriste o ba a tsogile a se sa laola ke lefu le lebitla o theogile sefapano a tsena ka ra lebitla a ya lefung mara ga fitlha ka ra lefu maatla a modimo a mo tsoša ke ka baka la lentšu la modimo le the same spirit that rose Jesus from the dead is the same spirit that will raise our immortal body ke moya o moteng o tlo tsoša mebele ya rena go bontšha ga botse o re fentšitše lebitla o re ga bolela le Maria bukeng ya Johana chapter 11 o mmotša Maria o re morena ga nkaba o fitlhile e sa le lebaka nkebe ngwanešo a sa nka hlokofala Jesu Kriste wa lebelela wa miemela o re Maria ga nkebe o tsebile nna ke nna tsogo ke nna bophelo ke nna wa dumelang go nna le ga a ka šwa go motla phela Maria o re ke a tseba morena gore ka tšatši la bofelo ge pharafala e lela o tlo tsoga gore aowa a re bolele ntho ya next year a re bolele ntho ya dikete tše di tlang tša mengwaga re bolela ntho ya gona jalo gore just ke nna tsoga ke nna bophelo wa a dumelang go nna o tla tsoga letšatšing ka lekgono motheletše gona Jesu Kriste o re bolelang ka yena ga a sea go lebitleng ba gona ko boege peta kae mo ba dileng di-museum ka moka ba šupetša sešupo sa gore o ile a beiwa fo le lebitle la morana Jesu go empty ka botlatse ba gore ntho ile ya diragala in a history mengwaga ye diketepedi tše fetile gore Jesu Kriste o ile a šwa mara fela ntho e kgolo kore o ile a tsoga ngwane šuta ba ke ratang go itliša ke gore se segolo se se direlang mohlolo o mogolo se se bontšišang ga botse gore Jesu Kriste ke morena ke gore o ile a šwa
a se sho fela e fela a tsoga batho ba bantši ba file di-title tše godimo ba ba bitša ka maina a di-title tše godimo ba bangwe ba ba khunamela mara ntho e le goreng e ba bontšiša e re fa bohlatse ba gore batho ba they are not worth it gore re ba khunamela ke gore ge ba hwile ga re sa kwa ka bona mara morena Jesu Kriste o ile a theogela lebitleng ka letšatši la boraro a tsoga ntho e kgonneng in the history ye le gore ga gona motho wa ileng a e dira gore Jesu Kriste o ile a hwa a fetša a tsoga bara golo kukung ngwane širi ko botse mma motla ba sale ka ra lebitla le mma motla batho re sa bolela ke re se fitla ka mabitleng re sa bona lebitla le ngwadile gore ra golo kukung mamman robala ka khutšo ngwanesho rest in peace mara re go botse go ka ya lebitleng la Jesu a bona le letter le tine le ngwadileng gore rest in peace le ba ka gore Jesu Kriste o hwile a re go fetša go hwa a fetša a tsoga ntho e tlišitše phetogo le phenyo le re go rakolla ka ra maphelo a batho ke ka baka le lentši la modimo go le bala bukeng ya bafilipi re ga bolela gore e be e le yena motho e be e le yena modimo a tletše ka tlhago ya modimo e re fela a se bone go molebane gore a gomaragane le go lekanana le modimo e re fela e upsa a ikamoga tsotlhe a tšea bo modimo a o šadiša le godimo a theoga ka sebopo sa motho a tla go batho ba phela gore batho ka moka ba kgone go mo lebelela ba se kebe ba bona monster goba ntho ya go tšotša a tla ka sebopego sa rena gore a kgone go bolela le rena a tla a kgona gore hwela ka baka la gebe a tla a le modimo ga a hwe mara o tsebile gore ke sontšho ke ene bitleng ke kgone go ba rakolla a theoga ka lebopo la botho a tseba gore ge ke rwele nama ya motho ke tlo kgona go hwa ka ba hwela goba go le hlokwa gore a tle ka sebopo sa ka le nna le wena batho ba bantši ba sa gakana ba sa nganga ba re na e reng a tlile ka lebopo la batho ba batšhweu a se a tla ka lebopo la batho ba baso ge ba tla ka lebopo la batho ba baso ba batšhweu ba tore e reng a tlile ka lebopo le letšhweu a se a tla ka lebopo e bileng a tlile ka lebopo le leso a se a tla jela ka rena ba batšhweu go na ke modimo wa batho ba bantsho a se modimo wa batho ba batšhweu ga dijele ba re ke modimo wa batho ba batšhweu a se modimo wa yeah is not an argument modimo ka se tle ka dikgala tše dintši modimo wa swantše go tla go ya le ka di-promises tša modimo according to the Bible o swantše go tla ka moloko wa leloko la Dafita a se motho mosongwešo mara sewa se gore o ba hwetše batho ba batšhweu o ba a hwela all human race batho ka moka ba phelang ka sebe se a tlileng go se hwela ga se sebe sa motho o motšhweu ga se sebe sa motho o moso ke sebe sa batho ka moka lefase ka bophara ka moka re tswetše ke motho ka moteng re tšwa moldung ka moka wa leloko la Adama le Eva it doesn't matter you are white or you are black mara ka moka re batho ba re tšwa molokong wa Adama le Eva re tswetšwe ka sebe re phela ka sebe sa tlhago e seng se wena motho o se dira mara se o tswetšweng ka sona morena Jesu ga e tla ba tletse go tla ka pheposi ete fela o be a tletse go šwela batho dibeng o ba se atlela batho go no re batho ba humanetse ba ihumanang o ba a tletse go re rakolla go ka ra sebe se le re motho ga a kgone go intšha ka ra sona se le re motho ke gale re lla re nyaka modimo re sa tswa re ka mokhunamela jang go ba go le boima motheletše go na le mathata o ya go moruti ka ra tempele ba bitša di-high priest in the old days o sa kgone go rapela o le noši ka ra ngwako gale motheletše go ba go sena motho wa ba le maatla a go khunama ka ra ngwako wa gage a rapela go ba go sena motho wa ka reng a na le balapa a re ngwanesho a re bana ba ka etla le mosadi le monna ba khunama ba rapela go ba go sena motho wa be le maatla a go bolela le modimo o be a šomiša bahlanka ba gage ka ra tempele ba ba mohlankelang ka go rereša e le bona ba e le goreng ba be le maatla a go tsena ka ra ntlo kgetho ya modimo ba khunama ba lela setšhaba ba botša modimo mathata a setšhaba mara mmamotlha Jesu Kriste le tšula modimo le letšatši le a ikgwa koteng ya sefapano le tšula modimo le re lefase le ile la šikinyaga a se no neela moya lefase le di naledi tša wela mabitla a bulega go a ba tšhitšinyego e kgolo ya ba re tempele le gareteng ya tempele ga goa ka bogare e be le sešupetšo modimo a tliša kholofedišo ya re bana ba šutla ke le botše jale ke nako ya re batho ba lokologe ba kgone go rapela ka bobona ke ka baka le a ileng a botša ba barutwa ba ge a re ka tšatši la Pentecoste le kopaneng ka gare ga poleke ka 18 le tlo amogela moyo halelelang le ntšula modimo e be le the first day ya ge moya modimo o theoga o e tla bathong
motlagane bolela modimo o dula ka gare ga batho modimo ga sa dula ka tempele ya wa ka matsogo modimo ga sa dula dithabele ka gare mawatle le ka gare ga eng modimo o dula ka gare ga tempele ye a dulwang ke yena ka sebele e le go mmele wa motho kereke motheletši re ya ka gare tempele because we want to fellowship re kwa se modimo a re swaretse ntswala re tsošane meboye mara ge kereke di ntswaletse mma motlha di shatile down ke nako ya gore motho a šupiša opportunity ya re modimo it doesn't matter the churches are closed tse di agileng ke batho di tswaletše mara ya gore ke modimo e sa botse ke mmele wa gago ke nako ya gore tše opportunity o dule le balapa la gago le thomo go rera le thomo go bolela le opele dihimo le opele le modimo le etsejale ka Paulos nako e ba le ka ra prison Paul and Silas ba le ba le ka ra prison ba se re ka re ntšhutše le force re ntšhutše ka ra tronko go fedile dikereke di tswaletše ngwanešu re tshwere ga o sa le tore ka e dirang ba le ba tsoša kereke ya modimo ka ra mmele wa bona ka re ga tronko ba nyaka wetša satane gore kereke a se moago kereke ke mmele ya rena it doesn't matter gore tswalela ka ntle it doesn't matter go ka diša ka you can shut the churches down but you cannot shut the temple of God down re sa phela re sa buša re sa le melomo ya go bolela re o mo rodiša ra mo rata ra mmotša sa le sona motšheletši ba thoma go mo opelela le ga ba ba le ka ra ditronko na wena motšheletši ge Paul le Silas ba mo retile ka ra ditronko wena at least o ka gae o na le maatla go mova a se ba go bofa felo a se ba go tlema a se ba go kata ke motho you've got the movement in your house this is the right time o ka itirela kereke ya gago ka gae wa tšea balapa la ba gago la swarana ka matsogo la mo opelela modimo la mmotša sa le sona o re ga bolela Johana o re morena ke moya gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša Jesu Kriste o re ga bolela a botša mosadi wa Mosamaria o re tako go botše lebaka lela la gore ga re nyaka modimo le dikereke le fedile lebaka lela la gore ge ke ka gae ka se kgone go rapela le fedile ka baka la mosadi ya Mosamaria o re go Jesu gore nna re a tseba rena ba Samaria re rapela modimo wa rena thabeng rena ba Juda re a tseba gore le rapela modimo wa nna Jerusalema Jesu Kriste re ngwana šutla ko go botše lebaka le o le fetile jwale ke lebaka la gore barapedi ba mmakgonthe ba tlo rapela tate ka moya le ka go rereša it doesn't matter ngwana še le tswaleletšere ke ditše ka magaeng ke opportunity a gona ntho e fetogileng felo se segolo kore ke nako ya gore motho a thoma go fellowshipa le modimo individually lentšu la modimo le re ga le bolela le re tla ka le botšeng phološo ngwanešo ke ya motho ka moteng ke ka baka leo a reng ga bolela o re tla ka le botšeng o re ga bolela e kare ke Paulos o bolela mantšho gore bana bešo phološo ye a se ya batho ka kakaretšo ke ya motho ka o moteng it work out your salvation with fear and trembling e re šomela phološo ya gago ka boikokobetšo le go romela ka mantšo mo ra gore na o sekebe wa ipapetša ka batho gore o kgone go tsena le godimong o sekebe wa nyaka crowd ge o nyaka go worshipa modimo e no ipotša gore o le tee o le noship you can worship the Lord and things will happen in your life mmele ya rena Paulos o re ga bolela bokeng ya ba Korinte gore bana bešo mebele ye ya rena ye ke tempele ya moya o halalelang ke mo modimo a swantse gore a rete gona ke mo modimo e swantse gore a worshipiwe gona ke mo modimo e swantse gore a exaltiwe gona e seng ka ra tempele ya moago ke mo re kopanang ngwanešo gore re godišane re tsošatšane ba bangwe re lele go modimo re kene ka moka re homotšane mara ke nako ya gore gane jale motheletše re šomiše monyetla wa gore re le noši re le ka magaeng ya rena re thoma go khunama re mmitše a le godimo re re papa ke wena ya re kwanga go sane o mongwe o setšhabelo sa maphelo a rena Dafita o re ga bolela o re tla ke le botšeng o re ge ke dutše fa ke phemela ke ya godimodimo ke tla re nna ke dutše ka tlase ka moriti ya ramatla otlhe ke tla re morena ke setšhabelo sa ka ke sebo sa ka ke modimo wa ka o nna ke mmotileng motheletše modimo o hloka batho ba le gore ba ka mmota ka pelo le ka go botega ba se lebelele maemo a bophelo ba se fetoše ke maemo ba le le ka re ga this lockdown ba le gore modimo e sa le kgoše ba tšwela pele ba tsoga ba rapela ba opela ba mmitša a le magodimo ba se ka ba roromela ba rena go tlhaganna modimo re lahlile le kerekeng a re saya ba bangwe ba thoma go bathamatso ba re yo re a leboga ka baka la re kerekeng ka Isaiah semangmangola go sempolediše ke tla ikhutša yena
es mamangola wa go sereng ke tla ikhutša yena ngwaneso. It's not time ya go celebrate, ke nako ya go tšwela pele re reta le go tumiša Modimo. A go sekebe go a bonala phapano motheeletše ge re ya kerekeng le ge re sa ye kerekeng, a go bontšhe gore rena re bana ba ba biditšong ke Modimo ka sebele, le ge re ntše re le kana ka magae re rapele re worship re tumiše re bale lentšu re tšwela pele re ipsina ge le gore mohlomongwe o bo bala pele fela ge o ka kereke moruti a e bala. Ke nako ya gore le wena jona o tšee this moment o thoma go bala pele o botše Modimo sa leng sona, o kore Modimo o reke le wena o bolelele Modimo. Ke nako ya go fellowship ngwaneso. Modimo o gona ene Modimo wa phela. Ba Filipo re ga bolela Philippians chapter 2 verse number 6. E re yena o be a na le tlhago ya Modimo. E re fela a se bone go le bana gore a go maralane le go lekanelana ga gagwe le Modimo. E re obza o ile a ikamoga tsotlhe a ipha sebopo sa lekgoba ke Modimo. A swana le batho a iponakatša ka sebopego sa motho. E re a ikokobetša a tsieletša Modimo go iša lefung. E re lefung la sefapano. E re ka baka leo Modimo a mo phagamišitšego, ke ka baka leo Modimo a mo phagamišitšego kudu, a mo thea leina le le phalago ohle. E re gore bohle ba le godimo le ba lefaseng le ka fase ga metse goba ka fase ga lefase ba khunamele Jesu. Motheeletši mo lefaseng le re phelang go lona re filwe leina ka le letene le gore re ka le khunamela. Re filwe leina la Morena Jesu ka baka la re Morena Jesu o tlile ka lebopo la motho mara ka gare a tletše ka tlhago ya Modimo. Batho ba bantši re a belegwa re tletše ka tlhago ya setho ka baka la re tswetše ke batho, ke ka baka la Jesu Kriste a tswetše in a different form. Jesu Kriste ga ba tswalwa ka kopanelo ya monna le mosadi. Maria monna wa gagwe e be e le Josefa mara a sa ka ba kopana gore ba die Morena Jesu. Lentšu la Modimo le re moyo halalelang ka sebele o ile wa imiša Maria. Moyo mohalalang ke ona o hlotšeng gore Morena Jesu a be gona ka baka la re Modimo ba tseba gore ge motho a tliša ke monna le mosadi o tswala ka sebe, mara ge motho a ka tswala ke ka moyo halalelang o tswala e le o mokgetho. Ke ka baka la ke go mo go swanetše gore Morena Jesu a re kweledibe ka baka la re mading a gagwe o be a le pure enough, a sena sebe, o tswetšwe ka madi a hlwekilego a sena bosodi. Ke ka baka leo le di-scientist di bolelang gore ge ngwana mosadi a emile ngwana a le kare ga popelo, e re ngwana o kgona go exchange dijo le everything mo system ya mosadi le ngwana ka nthong ba e bitša re ke umbilical cord. Mara Modimo le mohlolo wa gore madi a mosadi le madi a ngwana a se ka ba gomarelana. Ke ka baka leo Modimo a e dirileng a tseba gore ge a kebe madi a ngwana le mmaka a gomarelane o ba go tlosela gore Morena Jesu a gomarelane le Maria wa tswentšeng ka sebe a feletša mošilafatša a sa le ka popelong. Mara Modimo a e dira ka mohlolo gore Morena Jesu a se ke ba gomarelana le Maria ka madi, gore Morena Jesu a belego a hlwekile ka madi a tswetšweng ke Modimo gore a tla a kgone gore hlatswadibe. Ke ka baka leo Morena Jesu o tlile motheeletši mo lefaseng go tlo re rekolla ka madi a theko a godimo, madi a ma pure enough a kgona go hlatswa batho dibe. Mo mohladi ya mefa re hlatsela le Jesu ke Morena ka baka la re hlatswitšwe ka madi a Morena Jesu. Gona Jesu wa phela ngwaneso, re ka no ba re bolela ka eno kare go no ba nthwana ya ditoko, mara re bo go botse o gona wa phela ene o gona le yena mo mohlaone re bolela ka yena ge re bolela jalo gore ke eme mošako wa pelo ga ke ya go popo ge o ka kwa lentšu la ka gomme wa le amogela ke tla lalela le wena ke tla phela le wena. O gona a ka go fa bophelo ngwaneso. O tlile lefaseng e le motho a latlha bo Modimo a botlogela legodimo a theoga ka lebopo la motho. Ke ka baka leo batho ba ileng ba monyatša ka baka la re o ba re ga a lebelelega jale ka motho o gotse jale ka bašimanyana ka moka ba ba gotse nnageng. Batho ba bangwe ba mo tseba ba re papage ke motho wa go betla, ba re ke mmetli, ba re ke ngwana mmetli, o re a mo tseba o re be raloka le yena ba gona ba barago Jesu re a mo tseba. O gotse le nna ke be ke mo kitimiša ke mo emelela ke diampanya ka go mo tshwenya ke a mo tseba o re ke yena Modimo. No, I won't believe in that person. Neither did I know gore e be e le Modimo a tlile lefaseng. But Johana o re ga e bolela o re ke Modimo o tlile bathong e fela batho ba gage
a sanka ba mo amogela ka baka la ba sa mo tsebe ba mo tseba jwale ka ngwana wa mmetli mara ba sa mo tsebe gore ke ngwana wa modimo ba mo tseba jwale ka moshimanyana wa strateng ba sa tsebe gore ke ngwana wa tswetsego ke modimo ka sebele wa tlileng go tlhatswa dibitsa batho ka moka ga tsama sepela di strateng a goeletša a re tsebeng gore ke nna mme ke a phela nkile ka šwa šifa le mabadi ke a le bontšha re ke tsogile batho ba no tšwela pele ba lebelela ba re le mamtlha ka re tshepe motho a sanka gwa o ba idibetse a ropa motho a sanka gwa le tutere sa gana re motho a sanka gwa mara na sanka wa ipotšiša na ka moraga ga o ile a na le mabadi wa e sanka ba bega le gola gage gape na le today a gona report ye re ile ra ikhumana ya gore Jesu Kriste o ile a kgwela bobedi o kgwile ga te a tsoga ga te o le godimo wa phela o dutse ka setulong se setona sa morena o re rapelela ngwaneshu o ka nganga le yona mara nnete ke gore Jesu Kriste o tsogile bakhong o ba tsogela nna le wena o tseba ga o tsere re ka se kgone go iphološa maratla go tlo phološa maphelo a rena o re ga bolela ba Filipi re tla ke le botšeng Paulo se rena ngwaneshu morena Jesu o tlile bathong o tla gore hwela boikokobetsong ba gage modimo a tšea leina la gage a le godiša a le bja ka godimo ga maina ka moka re ka no ba mo lefaseng gantse re a ekwa maina a batho ba bagolo ba ba grade re a ba honora mara re go botse a gona leina le re le filelela ka godimo ga leina la morena Jesu e re leina le le godišwe ka godimo ga maina ka moka e re a beng gona le a sa tlang le a sa tlogo o tla mengwageng e tlang a gona leina le le ka tsogela bileng greater than the name of Jesus e re matolo ka moka a kgone go khunama a khunamele leina le o re ga bolela John chapter Philippi John chapter 2 verse number 10 o re gore bohle ba le godimo le ba lefase le ka fase ga lefase ba khunamele Jesu o exaltilwe a bodishwa a biwa ka godimo ga maina ka moka gore leina la morena Jesu Kriste batho ka moka ba ka godimo le godimo mo lefase le ka fase ga lefase ba khunamele leina le it doesn't matter where you go o ka no travel lefase ka bophara o tla no go ba bolela ba re Jesu ke morena o ka no ya bo Italy o ka no ya bo Europe o ka no ya bo China o ka no ya bo USA o ka no ya whatever Africa ka bophara le di continent o no hwetša ba sa re Jesu ke morena ka baka la leina le godišitšwe ka godimo ga maina ka moka le filo morena ka baka la Jesu Kriste ke yena morena le mophološi wa maphelo a rena re bala buka ya ditiro re bala chapter 4 from verse number 12 ditiro tša Paulo se re ga e bolela o re bana ba šitla ke le botšeng o re ke yena leswika leo baagi ba le nyaditšego le ebile go lona la sekhutlo verse number 12 o re ke yena fela yo a kgonago go phološa lefase lohle ga go yo mongwe yo a rena batho re mo filego mme re ka go phološwa ka yena Paulo se re bana ba šitla ke le botšeng batho ba ka no tla ka maina a magolo mara a go sana leina le re le filego mo lefaseng le re ka go phološwa ka lona re filo leina ka le leteke leina la morena Jesu le gore nka le goeletša ke emergency ya legodimo gore batho more in the name of Jesus go ba re ka leina la Jesu legodimo le a ema ba nyaka go attend the protocol ba nyaka go tseba nako gongwe go a bitšwa le bakakeng na motheletše leina le re le filo ke la morena Jesu le gore ga motho a amogela wa phologa wa phološwa wa bolela ba Paulo se gore tla ke le botse ke leina le rena batho re le filego le re ka go phološwa ka lona re tlela ke phološo ka leina la morena Jesu ge re amogela leina le re ya phološwa ntho ngwe e re ga kantšha mo lefaseng ke gore batho ge re bolela ka phološo re šupa dikereke we don't know gore phološo is not a church phološo ke package ya motho wo mongwe le mongwe wa yang go Jesu Kriste morena Jesu Kriste gore ke tla go fa phološo in spite of the culture in spite of the race go nna wena wa kalama nna ngwane go e tla go nna go fa phološo morena Jesu a re ge tla go nna ke tla le fa dikereke kereke ke ya batho phološo ke modimo kereke tsa diswedi na maina go fapana ke tla batho re di ya ka mogore ka nyakang ka gona ka baka la re ga ke nyake e swana le ya semamang ka no e re ya kare ke Radio Tap Church nka no e tseya kare ke eng ngana church it doesn't matter what matters ke ntho modimo a re fang yona modimo ga re fa ga re lebelele o na re tsana ka mojako wa kereke e feng modimo ga re fa phološo ga a lebelele o na re tsana naga ye fe re dula kae phološo ke ya batho ka moka lentšu la modimo le re ke yena fela yo a kgonago go phološa batho bohle lefase ka bophara ene phološo yeo e tla go batho ka moka ba e le goreng ba mo amogela
Johana wa ibolela bane shukitlo nka ke code this thing every day. Johana chapter 1 verse number 12 re ga bolela. Johana o re takele botse o re go bohle ba ba amogetšego ebile ba dumetšego leineng la gage o ba nea maatla a go bitšwa bana ba modimo o ba fa maatla a gore ebe bana ba modimo o ba fa maatla a gore ba bitšwe bana ba modimo o ba fa maatla le maloka a gore ge re ba lebeletše re na bale ke bana ba modimo o fela o fa bohle ba ba mo amogetšego ebile ba dumetšego leineng la gage ga fe batho ba go ya kerekeng ga fe batho ba go bala baebele ga fe batho ba go rapela o ka no rapela mara go tša gore ga sanka o dira kgorano le yena I make any different o ka no bala bebele mara o sena kgorano le yena I make any different o ka no ya kerekeng every Sunday o sena le yena I make any different. What makes a difference in a person's life ke ka motho a dira kgorano a mo amogela a dumela leine la gage a dumela tsogong ya gage a mo amogela gore e be mophološi wa bophelo ba gage lentšu la modimo le re mothowe wa phološwa ngwanešo mantšu a ka mafelelo Jesu Kriste ke morena ngwanešo re e bolela jwale ka baka la re ka mogare ga dipelo re bolela ka lerato le a bona la South Africa borwa e diragalang lefase le eme ka maoto dilo di thoma go fetoga nna kere this is an opportunity ya nna le wena gore re beakanye ditaba tša rena e sa le lebaka Isaiah o re ga e bolela gore bana bešonya ka morena e sa le lebaka la go ka mmona e re monyakeng a sa le kgauswi a re nyake o tlo nyaka modimo go le selege e re re sa thabile bjala Afrika borwa e sa re file chance ya radio re rere ngwanešo mo tšea o mmea ka ra bophelo ba gago le balapa la gago le phologe ka baka la a re tso nna go sesa go tlo hlagang ke nako ya gore Jesu Kriste re mo tšeeng e sa le nako ngwanešo nyaka morena e sa le lebaka la go ka mmona monyakeng a sa le kgauswi le sa go bo mathobela ba mmolela di-radio go sešo go fitlha lebaka le le gore batho ba tla re na ba kae ba le ba bolela ka Jesu ba nyaka go mokwa ke ilo rapela le wena o theletše gona mo le gona o ka no ba le gona gore mathobela molaetša wa gago re o kwele re kwele modimo wa bolela maphelo a rena ka nnete modrana Jesu ra monyaka motheletše phološo a se kgapeletšo phološo a se se go šupetša monyako wa kereke phološo ke kgato e tee motho a itšeang gore a wele ka gare ga category ya modimo le wena o bitšwe ngwana wa modimo le wena ka le lengwe la matšatši o ikhumane o wela difarong tša morena Jesu a re sa wela difarong tša Abrahama ngwanešo Jesu Kriste o tlile o re emetše keiting mang le mang ya tseneng wa mo welcome jalo re o welcome ke morena Jesu ka sebele nako e morena Jesu a ba fa example ka Lazarus e be ka baka la re o ba sešo a ikgwa batho ba ba sena maloka go ya legodimo batho ba ba ya place e ba bitša re ke paradise ba welcome ke Abraham jalo morena Jesu tlile ka madi o re rekolotše jalo ge re ikgwere le bantšhe legodimo ke ka baka la re ya go welcome ke morena Jesu ka sebele a re sa welcome ke bo Abraham re ba hwetša ka bua gare ra thaba le bona go ba bosea ba le ke legodimo Jesu Kriste o re emetše fela o emetše batho ba e le gore ba makule ka mmaraka wa phološo Revelation go ka e bala lentšu la modimo le tlhalosa ga botse Johana wa bolela o re tla ke le botšeng bana bešo ka bona pono ye kgolo ka bona morongwa wa modimo a letša pharafara e fela o mongwe a buša a re no e re sešo le romela the persecution or the wrath of God a re romela lenyelo le lengwe le tšame le maka ba e le go bana ba modimo a re tso gore mmaraka o ko mojwang mara na ithwe ke tsebang kare ke mmaraka wa batho ba e le gore ba amogetše Jesu ba phološitšweng ke ba ile go makiwa ka mmaraka wa gore dilo tše di tlo go hlagela lefase di sekebe tša ba hlagela ke nako ngwanešo ya gore o kwetaba tše o mo amogela a re amogele Jesu Kriste go kgatlhišana le batho ba ruti go ba dikereke re amogela Jesu go save maphelo a rena phološo ke ya lefase ka bophara ke ilo rapela le batho motheletše go le gona gore Jesu Kriste ke a mo hloka ka gara bophelo ba ka batho ba na boletše le bophelo ba ka ke ya monnyaka monna wa sefapano ke phetse maphelo a ka ba re fela ke bone gore dilo tše ka moka it was just a waste of time ke a mo hloka le nna batho bela motho ka nna tobalelang ka ena a ka ntebalela dibe a ka nhlatswa le nna dilo tše ke di dirileng tša bophelo ka šala le nna ke le motho ke kwa gore ke ngwana wa modimo yes a ka dira jwale gore batho ka moka ba le imelwang e tlang go nna bohle gomme nna ke tla le rola morwalo wa rena dibe ka moka tše le gore mo dirole ngwanešo ke morwalo o tliše go morena Jesu o ka seke wa ithola ona ke ena fela a ka go rolang ona ke ilo rapela le batho phagamiša matsogo a gore morena Jesu ke a monyaka mathobela le ena a tsene ka ra bophelo ba dikereke di tswaletše mara it doesn't matter le gana ka mo gae ngwanešo o hloka phološo o phološo kgona gore o le go rapela o rapela ka confident
Satan o tšhaba motho wa amogetšeng Jesu ga a tšhabe motho wa go rapela o tšhaba motho wa leng le Jesu ka re ga a tšhabe wena o tšhaba wa leng ka gare ga gago. John chapter 4 verse number 4 ga e bolela gore tla ka le botše o re lena le šetše le ba fentše ka baka la re o mogolo kwa le mo go lena go feta wa leng mo lefaseng re fenya ka Jesu rena batho le ge re ka rapela ga rena maatla o re rapela Satan a re tšhabe ko ka baka la re o tšhaba wa leng ka gare ga rena ke Jesu Kriste o ka mo amogela wa mo tšea wa phologa letšatši la lekono ke ile rapela le wena phagamiša matshwao a go mo le gona re ile rapela e re morena Jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo baka tsena ka ra pelo yaka fetoša bophelo baka morena Jesu go tloga lekgono le e ba morena le mophološi wa bophelo baka ke lahla tšohle tše ke dirilego ke di tseba ebile ke sa di tsebe ke a fetoga ke ngwana wa gago ka Jesu Kriste phumula leina laka bukeng ya bobe o le ngwale bukeng ya bophelo morena Jesu ke a go leboga ka lekgono le o nkamogetše ka ra mmušo wa gago ke phološitšwe ke ngwana wa Modimo ka Jesu Kriste amen.